Nonsia abo magana de share munyina jo omakwaba ediba DLFM 106.9 emana son sense ma hodo am ya boaboa no se numra nonsia kase ebo no ya de monchire munyina da eba ebesemo ne ya ka mo sense mo de ya boaboa no se numra nonsia kase ebo no ya kruche ni nyina da agogu yen aba fontentan kase ne so am na ye dlfmonline.com eno wa chinso kase ebo no enam DLFM yen app no enabio tuning app no so yen Facebook and YouTube ni nyina da eya dwuma na ye DLFM 106.9 kasebo yi ehonfoni any videos ahodo nam so am ubenya bi ahwem enumere yi ensem titira ebedi kasebo ma kwetene bi ene say ye begina mu ewo nkran popure mantem na meka say ase ahwe o man Ghana atoyencham edwumadie so meche National Disaster Management Organization NADMO empenifo ene wo mka ho omka bi ewom ena afin so asehwe omanga na odumja dwumade suom mechira Ghana National Fire Service akoba dwumaden akwadwiri edan tenchenche bi ewo su atoagu omu chem se edan no akwakoye owuwa fidi edi mu kiremu ebesomo Commissioner General Edema Ghana Boundary Commission akasa HM say ye pillars ahodo enu esisi Ghana ya share so na osi etimi ebo ho ban na ye de ne ba kiremu ewo omai Ghana Enkrabo Primantemu dia make say Enkrabo Primantemu mankrado mechira akra mayom yam papa lote echirem say wa hunu say o man Ghana enipa bi mu ade tesensuo ne to a na ware moto bola gum sumina onfa nko bol makoto agu nsuo num ni sente free na kwadwuma ba wo hunu say obi ede bola egu nsuom ana ekam ana gatamu a beyin penifaso 3 200 Ghana cedis gise obotom na fa kodi Ohe adema achema safo ewe abua kwa traditional council akasa HM say nkabo mu eno ekoso ewe abusuakuo mu ahodo no beboa mampuntujuma atimi aboman mu na yede ne ba kire mu o my Ghana ya pie mantem a make say apie mantem suafo me kire Eastern Regional Minister o kire mu asese nya semkuma na wabo one eye Forestry Commission Commander o mapo adwumade ma make say maduadua nua pi ewa payment tembe bo mo man Ghana yakwaya egu no yetimi ahyemuk eyekena Mrashabadwani ede match manwa bieja South aka MC ho amakwa akwaya ye clean up exercise na ebe betimi aboa na wonidie ho sam etimi akoso ewo mompotem irane ba kire mu awa atamantem akopie mu ewo president mpotem na Mrashabadwani ede ma de hia wonom wo president hunivali abato mpesua so oniminyamfo wisdom Robert Kuchum Odia sabbo former make say 3-minute classroom blocks ekwaso empotema na wachenso abubu tututu abura de amawon na boa ma omo so asetenem akonkan abeto empeso ano so MC ede malankwanta nine Madina akasa HM sa disua etimi boa mansakraye etimi basan so na Ghana sikasem etimi enyini ensema no pi na na kan wa yase nkonwa beso mo say enumra no nsia kase wo DL ha ne nsia ekiripo enkron kasa fidie so na ya ka mo enumra yi say Dwumadia bia wudi a wobehia anwom wase no medofo yi ene watu adi pa so dwumadia wudi no wobehia anwom wase de oni ho hawo ne nyina ne se adwumakuo bi aba ye frɛ wo First Group Band tie ye First Group Band na First Group Band na dwumadia ye die no bia wo ye wedding ye na ba fi a wo yem bia wa woda bi na wodi birthday parties anasa ne wedding bi eno wa chense no bia graduation bi na wo ye wako school uwie enti ukwa kodida ne kese ma adofo betwa hia mama no num bia mesrew fa nyina akoda wonom eno wa chinse bia wasuma adwuma wo pon ho a fa koda yen ne bebo nwompa wase emfa mam eno wa chinsu nsore hia mudie bia mbe hia nwom no fa nyina medan eye First Group Band ne mesompa na ye no ye dwumade aye die no ehote efri say ye wa quality eye sound pa ye sound papa bi ne awutie nwumpa dum se we die chance mu nwumpa pa bi bom ojiju mu wani baji brutam yes aso professional instrumentalist omunum examine organ bi bia boka ma wangase wani baji pam eno ochinse ye wa quality instrument papa bi ye mfidie ne ye papa pa be fa yan ne nya sompa upe ye kira kwanyam ye watema community 22 ba roso ho no ma ne ye butu aye adwumaten frem prefa ma true face so energy mu enchiremu 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741 0541 149 741.
After in Supapa Anum dear Noa any Lumba super se o bankra hano madan suma fanko eyeda commando wenya pokwasi oduma setemani ashamani na yewo eyom wo hono mo musu ye so distributors on sabetimi akabin na emom sa wo de wo pen dudu etu se wo ye nhyemude bia na sa wo tu agufie ne abusuafo anom anampo se wo tu ne dodo etu aton de abetimi afren penifo e 0549 889-685 and 0549-436-616. Akenkafo benu a yebesi nkumya numre ni asom ho no edi ameje so yo wofa ose ade yo de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahutedin ane bantwere na watafri jamene Adjoa Agyei Sikapa ye dan ye ho ye ba ye de kase bo no ekire mu ankasa ebesamo DL News. Yamao akwapa efi tumlike neshia yen ewo Facebook and efi YouTube na yemfa kasebo no ekire mu ankasa ensomo yensha kasebo na se emfiri o man Ghana enkrabopure mantemu ya hinkru na me endo ade na beto dwase ene edan chencherenche bi ebu ewo aveno mpotem ho no ma mekese nipa benu wonu mawu ahofro mienu nso apre o moda yaresabia nenam sansensem nti ene o man Ghana mensini no ana afin so asehwe o man Ghana atoyankyem aboafo dwumadie so o mani abrese krotom ana afin so asehwe o man Ghana edumgya hyehye so me kire Ghana National Fire Service Department madam make say National Disaster Management Organization try to take an sandmum empenifo ene Ghana National Fire Service o makabo mo mane kwole krote mensen no assembly no abodwumadema abrosan bia Enjam Frinshia Baburu Baya Dio son 70 years, a wo su. A wakabo premante, Mako Juragune, Hrema dino Sadia Yenom. Ehu, Edema, any pankwa, and Nafi, a japadie. Na, and pennyfortune him say, we had a monpan or motunana. What a matter sergeant who say, we had done a said and a tibia comuna. A done in pennyforty yachapam. Na judy sound baby aduse say no. A quaquaye or wafidia. Sempenifor to one among Uncle Jurangua. Ebetimi abu ekumade hia etwam wompotem honom eno wachen so babia wano ba kwa ho pam enti ahyenkafo nipa bia wotwam ebetumi kuno na no wachen so adwadifo nso eno won wadam be mempotem honom no ebetumi abu agusa akwafa wudie pa ede aba na ene de adwumade omudi ye no empenifo akirem sei wano pese omoboa no mbobo nipa nkwa ena afei ejapade ho ban na adwumade to odwa no empenifo akirem sei abro sanchenchenchen na boso pode enson 7-story structure pan na boswom nanso eden na dwira saa mazesi ababeka en 94 pen aka na esamiansa ne de e kire din kura pen ba bia fada da kura na prefo kirem sei sebe ya beboa pa na wo moma ho kwan e ma wudie eden na adwiri guo kokum nipa bio e wankra hente no nene wonuma tu sa na monpai adwiri dan atu agu a wonom ebo ankwa na japada ho ban dajuma de to dwa no and a Greater Accra Regional Nadmo Director, Mr. Dennis Nate Ajeno, Hrim say, or bestre or magana this year. What's Ramwada? So we said, then be babia, Nesenya. Now, what do you quote? We say, Shana Bedregua, by 1 penny for money. Now, we 2 1 among, and Quasha Sebedreguampa, one Kosum Sabaya, and Kofatu Yenchem, and Framo Main. Otrema, and yo Sunqua, and your wager, and Patem Memia Pim. Because say adana baburu baya dunsia no mahu ankabo premanta mu ani nyina hu pam entamuji to me krata e de afrim penfo aka bi nchen eno machi wo mbadwene nyina to agua boa sebe ya ho bambo nsem bagire ade ama nipa nkwa ana afi nso enipa ejapade ahoto ode nsem sei eto sentrefo ani. They were rented properties. So as we speak, the wager, 3 of the properties are ready to undergo the demolition because all the occupants has evacuated. So once we are done with this, we've gotten the necessary documentations to move in so that we can also demolish that structure. My job is to protect lives and property. And so I cannot let him stay in until the building collapse on him. Then we have to organize a search and rescue team. But as we are doing, what we are doing now is just demolition. We are all okay that there is nobody
anybody trapped in the structure, but we are pulling it down just to make sure that everybody around is safe. In this vicinity, this is the only one we have earmarked. But of course, what we have noticed nowadays is that community members are also calling on us. When you live in a community and you cite anything like this and you think it's weak, you call on us. We also liaise with the engineers, and then they come and do the integrity test. If it fails and they give us the go-ahead to demolish, we go through a process before finally we move in to assist in the demolition. Any awoti ye ono ena waye okwancherefo penny edema aseye my Ghana ehwe atoyenchem aboafo dwumedie som mechire Greater Accra Regional Nadmo Director Mr. Dennis Nate Ajano ena mote ne nkan nenoachi ena ban ena musine de made hia wonom ewo kole krote abatompe so mechire MCE for kole krote municipal assembly oniminyamfo Alfred ato alotegezi echirem sei sisi amekesei yamfanto adesha mo na batompe so asese omugusu badwumade nan so mma mani adawasa agbakrotom wonom ma ho kwan mo bia nsidan fence bia wo pe womehwe hu ne sei wonsaka tumekrata ma wo kwan se sidan ansa na watume sidan mo so amadan nya bebu akuni pade mo ma ho kwan womebu atu agu ahwese be ya ho ba mo nse nipa nkwa ebebo ho ban wo manyim to call some fibers around which are very dangerous. I'm told it's telecell, so we ask them to just remove them and ensure that when the debris are coming, they won't get the fiber torn. So the update is we are here this morning and we want to ensure that this building, but what we are doing is to make sure nobody is here. Those are joining buildings with us. So at least we'll have a safe DLFM. See, this building, what we are told that it's been here for about 7 years. So, over time, depending on how it was constructed, you will see that it's falling off gradually. Probably the contractor also proper supervision, but the assemblies are there to ensure that we have proper supervision when buildings are going. That's why we have building permits. We have cities that will inspect that this was done long ago. And so challenges will come to ensure that any building that will come up here to meet the standards. Any awoti ye ono ena ya ban ena musine mechire MCE edema kole krote abatompe so asom oniminyamfo Alfred ato aloti gezi ena wote ninkan Yantua Kasia Boniso na Commissioner General edema Ghana Boundary Commission Major General Anthony Intim akasa HM say yet memufo moteborders no afaja to south mens ninim ene ho municipality nimu aye vote amanta nim emomode ahese piles ahodo a esisi ya shares no betimi abon ho ban sane ebe yo man Ghana eya asumdwani a oban bo ho samso no ebetimi akosuwom omotetetete aye borders na no betimi amomani ada honom sane ebe yo obi ebo man yimu na omohwe na cheso nyetimamuni ombetimi eyi mpenifo asutire se bia boni bi anomo ba bedi wo mayima na cheso matimi esia no kwan esan se bebre na timi fa honom na oma beru omayim no betu afom agude na omo se yensase na omo bubu nnua wa ha ana ochemu se yetimemufo omo afaja to south mensni nim ne ho municipality nim no ni tito omo wo borders ahodo ani wo vote amanta nim no betimi amomani ada ho no maboa sane ebe yo omo so betimi a support eye mpenifo no mo hwese bibia betimi akosie ewo yahye so esan so obi ba omayimu ofashe ni suru oman mu na cheso obi antimi ayin penifo atutire oba na cheso oba be ha oman ni to mommode amomani enna honom na ye Major General team edin semi edituja ewa bro call 5-day operation and human security needs assessment eye commission no ana ye ewo vote amanta no chirema se eye tememfo mo honom emomani de ha no mu yin penifo atutire se koba so obi enfro oman mu na se ofa ya ahye so ewre mo betimi ahwese bibia oba be ye no enye bone kwan so. For this very coming year now is to carry out the operational assessment to find out whether these pillars are in place, whether they have any encroachment over the period. And Afajatu district being one of the border districts, we are here to find out whether the pillars are still intact, whether there have been any encroachments over the period, whether there's anything threatening the security of our boundary. Yeah, my message to the good of people of Afajatu service today. The pillars that have been
erected to mark our international land boundary. When they see these pillars, they should protect the pillars for us. And then also, if there are any issues that they think threatens the security of our boundaries, they should quickly alert us. And then also find out, if there are any issues also that they have with the communities at the other side, at the Togo side, that they think that threatens their security as well as the peace, they should also alert us so that we sit down and then address those issues amicably. Any Uti, a Commissioner General at the Ghana Boundary Commission, a Major General Anthony in team. Yantua Casabano Swe, na yenyina mu e won crime. Pumprimante na make say Accra Metropolitan Assembly. Wana mu kire mu say yamfanto adehia mo won crime pumprimante mu anim say we dey atadwufo wa mate denne. Titiru ne mu a musika asem nkoyi na adwuma asem ayeden. De ma mu sesebe. Sade adwonso abo akokoi. Osere mu adom mo adwuma mo maye. Adwuma mo de ma mu nso akatua na ewo mu ne so pa na mo adwuma no enhyeda anya den. Ni nyane so matena ase ahunu sei awon krabo premantem nsuo to a na ejiri fa nipa ni nyina mu kirema ya so de ntira krobane kwato pia wata na wanom na de laba na akoto gatem na okọ ne baabi ehwa ya ne papa fie nya ne maame fie nya na busua peni dia emfa ne ho amo sa kirem sei obi tumi kwato bottle water drink na wanom na wakwa akwaja bottle no e de ato gatem nsuo to a emfa nko efise bebia de kọ no enya ho ne wada na busua peni nya ne mpasoa nti emfa ne ho kra enti asama ni kirem sei afi bia do a omuti gatem kama efan fide mumunutum excavators etofangu de gum sika nka yebetumi e de aboa ma enwuma busu mema mebunanya bia ye no e de sai sika na kotofangu na e de tigatem enipa so ode nti bola ma o kirem asesei yemfa to Ghana fo ne madwuma ba ne santi bomodea na fa ofon na ekita wo no say your smartphone kwa de a so hu so obi e de bola e di gugatem a we twa kama na fa kọ Accra Metropolitan Assembly honom na fa kwaje tuo na Ghana cities na mayor anasa mankrado e de mankrabo premantain oniminyamfo Michael Papo Alote e da tudwa say anemo mu tuo mbeso moboa pa na nsu a eto a eyiri fa ade hye mankrabo premantain mu no eso etumete o kirema sesei saa tuo na Ghana cities kisika 2 million no wa bo homoden na watimi a kire se obi e de bora ekogu gatem wanum nsuo no wato de atwene gatem wanum bottle water na ode bottle na akoto gatem no utumi twa video na ni da ho kama o ampa osimesi wei uhu se na wato de atum utumi de dance de ne koma wanum assembly ho no ma two na Ghana cities for your pocket obeje dakro utumi nya nimpa du 10 uni how o 1000 Ghana dakro bia na wadi dipeche na wo kirema sesei won be so moboa pa nti obi anwa no homoden yesre enko fa obi ho tan na enko ye de ten video bi anfa ma se we de utumu se nimpa no onfa hwe ngu bolem onfa bolem bi anko gatem na so wotan no kwanti na wakoye video na wa ye de AI nti na odi kwajiska ene de omochewa mbepa ne show pam omo kirema sesei wo hwe se de nsuo no ne ye di asi wo manyi mu ha dwen titru ne nkran nti amasra wada mense ne jepagwa kombe boa se be ya enipa hodo a maso ode nti nsuo to na ejiri fa de hye mo nkran no eso beti nti se na adwuma ba o masra opam fa phone na bra ba moden a kotwitwa ne nyina fa kọ na kwaji sika na won so no wabusua da chi madie odi nsem sei eto nsentwerefo anim people that put rubbish in the gutters, those people that put rubbish in the gutters, they are dealing with them. If we don't stop, now we are getting some youth, or we are getting anybody at all, anybody that's in the city that wants jobs. We are paying fine of 200 Ghana cedis. See somebody pouring rubbish into the gutter, somebody pouring rubbish anywhere back. Once you take a picture of the person, you go to the assembly, you pay 200 Ghana cedis. So as I said, if you bring 5 is 1,000, you bring 10 is 2,000. It can be a job for the youth that you just watch the city. The people don't throw rubbish into the gutters. I'm not saying it's a good job, but it's a way of making money out of nothing. So I'm proving with that. They should be watchful, and they should make sure their phones are always ready to have quality pictures for the reports. So we are proving with that. All right.
Any a woti ye or no and a bow Ramon Cavapreman Temuam. Or ye mayo, Edima Accra. The day a day. Only young for Markel. Papo alote. They say idiot. Utuminya a dance dear video. I HRS will be at the baller. Eko get them now the qua. 2 and against the Dakro, Winyan Pedua 2000. Unma busia, what did you peche? Si can say about Quibi. Oh, as someone come back, no, my point. We say, May Shana said, you may lay away. Is there a band of 24-hour service? And I dry my done in basic room. Says so, my and I do in so turn on my year. Into time, my parent could to be a large and put him. I like you for the Bimus apa. Achemota Honumina, Timota, a buffon honor. That's a chihuahua. I look bushy, hollow bushy. Never see to a woman. Nadia Copisca, I charge me for 100% and one on South Suki typhoon. Ah, baby, Menona Zoomy. The chow Nadia Kodisca, and one. A trading, Yantuaka bonuso. Yantoa kasia bone so no hene e de maachem asafo ewe Buakwa traditional council ewe puemantemu eye berima buamponda kwani a otoso eye mienu akasa echemu sebusueku ahodo ewo oman Ghana mu no so mokom hu boma ebetimi abo oman ni ye papa esansa wo hwa wodo obuo ene nkabom ekoso ewe busueku ahodo ni ma eno namsunti ana Ghana etimi etumpon na ye odefo ede Semi editu dwa kwasia de etwa mu aye oma bobosom ne de tosonson e won fimpi mienu ne aduonu nsia mu e wa abro ne nimpanifo ekohia eye agbefo e won important honmo mukodi eye kpolefa eye afasha e wo eye amenyo village nim ana oche mu se nkaboma hodo no etimi eboa we enkasem ya chimni we enkasem ye sei na chese eno namso na ntokwa etimi aba na emomo na ekom hu boma etimi eboa hwa asumdwa hodo eni mpuntu eno koso ewo man Ghana man ni na eka nkaboma abusuakuo no ewo na we ayesuma sema bebre na enim into odinsem e de atodwa echemu so obebo ne homode ahwese busuakwa hodo ewo ne important mu ni na no betimi akom ho abom sane ebe ya project ahodo so ebetimi abo amampuntu djuma aba achema safo no omuni na ebetimi ayabom manije pa se mabesia minuanu me kase minuanu mu na me kase minuanu mu se mu nyina ya ka tribe dia mu ya ibefu na se ya ka oman chichire dia mu ya asafo mu ya chemfu da bia mi gina apanwa so a ya de me kan no se ye nyina ye achemfu obi wa ha o ka chene se onko ni krom nkodi 1 week ya o mi nko okono okodi 1 week ana ho kwa tete evisa ha eno abone sese aha eno aye ni bibia enti chese krom ade eye ni kro enti se ye nyina ye kro dia na ye se ye nyina din sese ya ebebo aye so ama kro no aye kro na ye nyina ye timidi kro no atumpo akode ebeko enne eya kwasidaye na me wahimfie aye se ye nso ye totototo ye no mafa akwasidaye enti ewi akwasidaye me beboa menu aketewa ebeta na chi journalist for baye na ka o igbefo ene achemfo ye nyina ye baako ye nsem ye nyi obi emfiri mu efise ye nyina no ye huse ye kabomu a ene be yi na se yanka mumu a ede no ma bebre beba enti de mesre ne se ye nyina ye nipa baako di edru se ye oman adwuma papa me de tu anim edu tama ye oman adwuma odin se nyina mo beba na mabobua e minum se nipa kura we ewura mu hasa eni ya wuti ye eyo hene edema achem asafo ewe Buakwa traditional council eye berima buamponda kwani otosumienu na enu echi anohe edema amenyo village eye nana ya amenyo ekasai echemu se emmebu na sese yo maba no bebre na ewuwu ntentem esan se eye niema hodo anananom eye ye omuje achire no anya ade emmebu no ede ye adwuma na osoma hodo no anomode omo ho akobom to onu de wo tu emmebu ne fo sane ma anananom eja ye ya amane ne amamre no mu ndi so sane ebe ye betimi abo onom so mabrabo etimi akwanim Oya akora enama won hu bi o papa eja so pen ane na mo ayebi
anti sese ya no de dodo na to amamre ato akire ya fa osom foforo bebiri o mu se ne nyina nkwaje wo mu de atonia wo ti ase ene obahwe a acha 40 years 45 years na nimfo ni boda ho dodo na ya amamre ya to akire because asom foforo na yedi achi no ukodi bo ne ya ensusu aso bi ni o de fi wa ba anti esro bi ni achi ati ye ndi e wo mu ya tetedie na yedi achi no de ofum ne abeti ye be ya tiro enya man pata wo be pata aburu so na se ye se wo free ho na obi betena ho na to aso a e wa na open wanya nti ne beti aka ne se obi ehu se efie 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 nti amama na ye na nanu maja to ho no esi ati ye ndi e wo mu ya tetedie na yedi achi no de ofum ne abeti ye be ya tiro enya man pata wo be pata aburu so na se ye se wo free ho na obi betena ho na to aso a e wa na open wanya nti ne beti aka ne se obi ehu se efie efie nti amama na ye na nanu maja to ho no esi edi so abeboa yen okwan bibiri ikakra meti aka no eni ya wuti ye eyo he edema amenyo village ye nana ya amenyo nana se o se akane no na eni pasura de ba se na so na ya ba no yensuro hwe enti no edu ba bia akane amamre ne ade no wokwa na usuro enti no nti na mebru ni wuwu ntentem mu wuwu ntentem no nti ka akane so ne ye on keno ye nana no ma atena konwa de no bunsani ade na ni pasuro Mazisia munsuro hwe. Nkopon na kase mu hu no. Mmebunu ne kura akoto se to esi shrine so kura beta meto na di. Yo, yate. Yanto akase wono so ne yemfe ya ni mfa nkire mu e wa pie mantam bio. Nana no fia de atwa mu. Na o my Ghana nyina ne yedua nuaboa. Ama yakwaye a nipa bia dufuro pe. Galamse ni bereberefo nti o matwa mu nuaton. Na o masa yensase na asana ne aboa. Na yedua nua. Na nipa nkwa atumi ache wasase so. Na yakwaye nso yensa ka biom na dwumade atodwa ewa piementem no piementem suafo no minyamfo reta Akosua Agyei awate ekopiem a one Eastern Regional Police Commander Deputy Commissioner of Police Joseph Owusu Bempa ana afi so jase hene de manu jabe na matren konwa ana afi asahwe o manga na yakwaye so ewa piementem mechire Forest Commission penifo ko bom a omukodua nua pi na ewa mensenim na dwumade atodwa no na ni nyina so bo mohomode aduanua na omai Ghana asasetema hodo aye padada sesere so a enua ni nyina ahyekro no yaboa na ni nyina atumi yanya ne bio na mu chemze dwumade atodwa wo All Nations University ewo Akwadum kwantempon no so na nyase mukuma enua mudu aye no aye opepe baako ene ahanum 1.2 million trees na mukodua aye a omaboa pa na mo hwea ne muso maga na munyina anya hwe kra no yebetumi adua enua no pode opepem aduasan 30 million trees ene yedua ewa ye dwum busumim kase nkwe ne adua wiem na dwumade otu adua no na onimi nyamfa reta awate epiema ntam suafo kirem sem aban eni abere akutia nipa omunam kwati kwanso etufum agudie ese yenua yakwa ne yensu ase ti aba pese ye boa pam yedede nuai ne yehye yakwaye mu kenakram na piema ntem so afo kirim sei meka sei na adwumoto na tesa no ba kofo nsankata nyamiani ba kofo ntumi nyewu entombe stress obi anfa ne hunyim ne nyina yemu adwumade ne yehwese yatumadua nua metwa omanga na hunyina hia yedua nua ne so wi a emeye ntene ba bi ndide me nko a yemomade anko apro ne yengusunsuo kama ne bibia nko nkanfa me kirim sei yetu sa na mo na beboa menua no etimi anyine kama na aboa me yabo yakwaye ana afiatana ye ho ban na dwumade omudi asemti da so ne say Tree for Life campaign eno aboa ne yatumi adua nua ne de twa ye ho nyina hye se hiren na aboa ma saba ya nsuo a du ba bia na awe enua ni honte no ne nyina yaboa na bibia tumi akonka de ama de sem sei etodwa fight against illegal mining, promoting sustainable land use and empowering communities as active custodians of our resources. The Eastern region has been given a target of 1.2 million tree seedlings to plant. DLFM. And that is why I will always come around to ask you a question. I can jump in any day I'm in office and I feel like going out and come to you particularly as your department and ask of you, customs, where are you? What trees have you planted over the year? I can go to any of the departments, forestry, I'll come to you and ask you,
Where are the trees? Let's go around and count the trees. Bible has said already, to whom much is given, much is required. We have been given 1.2 seedlings. So from today, 5th June to 30th June 2026, across the communities, we are doing these things. The success of the Tree for Life campaign will not be measured solely by the seedlings planted, but by the number of trees that survive. And this is where our monitoring is required. Pushing every community and every individual who plants a tree must take responsibility of nurturing the plant. DLFM. Every institution here present, every resident of Eastern Region to actively participate in this exercise. Let us plant trees in our schools, our churches, our offices, our environment communities, even on our farms, public places, and our homes. Let us teach these children sitting here the value of the environment. Any awuti ye eya piema ntemu suafo. Ye mami oni minyamfa reta. Ekosua Agyei ewate. Na enu ache no ena openipo no gbowura piema ntemu a wada akwaye ano. Mechire Eastern Regional Manager Edema Forestry Commission. Mr. Isaac Sintim. Echiremu a Ghana mampeni yampapa John Dramani Mahama egusu ebo adwumade ahwe emomen yabo yakwaye ene yatena ho yatan ye ho banti no wahye se obi ama no ho mode ne nduadua no onfa ne ho mfa nhyem enti ye nyina ye mo ne nua no ye nua na ye mo yatena ye ana afi nso ye ne yankasa ye nsuo ne yakwaye nyina ho ban o kirema sese no wo hwe oman Ghana nua ye nyina ye dua no kopem sei Dwumbo sumba kwa na we de na yatuma dua nua no pode eye 30 million na ye we gugu sunsuo kama na nyina nyini nyese odua we no akwatena fie da bi nye gugu sunsuo kama na nyina nyini kama se ba ye benya mframa pa home na ye nyina che na mapa akwaso de ma oman o kire mu sei His Excellency the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, has continued to champion the Tree for Life initiative as a national movement aimed at restoring degraded landscapes and promoting environmental sustainability. This year's initiative was launched at Accra Zoo, located within the Adjoa Forest Reserve, by the Minister of Lands and Natural Resources, Honorable Emmanuel Amabua, on the 19th March 2026. For the year 2026, the nation has set an ambitious target of planting and nurturing 30 million seedlings across the country. This demonstrates that government commitment to environmental restoration, climate resilience, and sustainable economic growth. The objectives of the Tree for Life initiative are to restore degraded landscapes, promote sustainable forest development, inculcate the values of planting and nurturing trees and their associated benefits in the youth, mitigate climate change, and beautify our community. DLFM 106.9. Any awuti obowura piema ntemo no ena hwe akwaye so mechire Eastern Regional Manager Edema Forestry Commission Mr. Isaac Sintim ena wote ne nkena ma ne boya nsem twire ni ko ntehene kofi opo na de fia piema ntemo ebesom yen Yantoa kasiabone so na MC Edema atwuma wabieja eye wisdom osebu ama dodo na efreni se wokumkom ene meminde etwemu odi anim amoma njuma etimi koso ewo mpotem ho no ma no eka national sanitation campaign ho eno koso eye na watwe edikan bia ewo busumi mu na cheso mobo modia ehso metete gates mo bedodo ene efia hodo ewo mpotem ho nina no omutimi esiese ho amemu etimi eteye ene mpempem anekota achire ama manjuma no etimi ekoso eye mrahye bedwani edema atwuma wabiaja south eye onabo eye Shelley Chei sanso anadwuma ye form municipal assembly eye department ahodo eye nadmofo ekobin omo local property owners eye dwadifo ne tememfo ni na akoka ho ama manjuma no etimi ekoso na we anensemtwofo du honom no nuonyamfo Shelley Chei ekasa na ochemu se odadwuma ye form assembly
assembly honim ni na ase ene ayetimem fom pempem on beboa ye sane ebe ye oman djuma no ebetimi akoso no kasa ye echemu so mbekoso a aye nkyerɛkyerɛ ade afa honidie we sansa no na boa ma pomode ho nsɛm so no etimi ekoso ma obia emfa honidie ho nsɛm enya manyosɛm enti se koba so oman djuma ekoso obia emfa ne ho enka ho sane ebe ya omo betimi asiesie omo mpotem ene ye wa atwuma mmemu the monthly clean-up exercise ye edi ehwe se ye pattern aye clean no ene e dru emem na me buy ha me hwe mem die na stronko aye stronko cause even though ye mem no me hu nipa bebre so free other sites of or electoral areas almost so abasa omo bebo adwumadie no enti e mane ye stronko kra de bia ye but ene no ememu die o metimi atwe enipa from ebua kwa me hu bi from sepase ebi from nebehi ane DKC nyina market for nyina wa ha enti aye different aye kama so mo ebie store so mo mfa o mo hunji mu no I think say a matter of education and sensitization so jumedi bi because say e was say ye makro ma hu say edru o mind juma ye nyina na was say e di ye hu hye ye nja ema only a section of the community say o mo na nye ye pro ni nyina ye dia ye nyina ya na monto na was say ye tuni ye enti mesre wo ma o mo emfa o mo hunji mo ma bie shops na say ye koye nim no e pro adwuma dru ho a ye friend o mind juma o mind ni ye nyina enye nipa kakra bi nti ye sre wo mo so o mo mfa o mo hunji minim say in some places enka we say nana ehye eyi emra say obi andie ne shop after 12 ansa no mo bie ye kwa ebu akwaso saa market women ni nyina dey comply o mo nyina ba ma ye be ye ya after 12 and mo bie o mo shops kasaye echemu se eyade omuni na no etimi akomo ho abomahwe se ye oman adwuma no ebetimi akoso enti ye assembly member onyonyamfo Safo Dominic edin sem say edituja jumediro na ama seni na ene daso kokra edema atuma me no oman Ghana ni ya ni se aban hie mo no waye ni se busumi bia no eye Saturday na se me nda edikan ye fancy si ye nkomo enti municipal ye nhye no na ye se atwuma me ene na adu ye so enti na ye ni die se ebe nam so ama agoridi so akoyi ewu ko do se so ye no ababa ene tia mo ni so na je no atiesima ye bo atwuma enye ne nko a ene exercise de koso e ba no gba bia ni ye nhye se be ayesa magi si bia o tu sana mo ni bia e be se o avoid it because ene let us say the call rounds na the moment you say any price will be a shop will be a shop by we say the more abi I on almost 2 million and the say next time we and then obviously free assembly by no every Africa and the maybe letters yeah they no be more son of journey ene ya uti ye assembly member the mamim electoral area yo nyonyamfo Safo Dominic na manibo yen sem troni Barbara Cranton e different sentimentemo ebesomye yantoa kasewa no so na yemfiri asante mantemo na yenkopie mu ewato mantem mekire Western region me yenkopie mu ewo Pristia Huni Valley abato mpesu aso na wona mahye bedwani eyoniminyamfo Wisdom Robert Kuchum mekeso dia so abofom ken omba be hya se abesi 3 unit ultra modern classroom blocks and afenso mechanized borehole ede ama adehia won mo na bato mpesu asom na na montuo ni mnyamfo tuo ni nyina kire sei na oba bedi na woda ewo ana no meme na etwam enti ohyase etu saa na mompai a ode bode mpuntu akoso na abato mpesu aso wana no fiade etwam ana meme na so ni nyina ne se wo kire mu a mfibi atwatwam no na nkaja na wudadura ene okọ man Ghana arasabia hodo wana abato mpesu aso ekwan adoye kese ene adehia makwa woso no oba na obetua mo be ni nyana mukofie ene wache nso wa woda honom na ebi agya abo achese
awofo akora nya sika mehwe no wa papreche de ma wo na gya wo so watumi akofie wakofiri afam no kirema sese de onya ne saa oboa na waje mputudwuma ewa na bato mpesu asena dachi bia no ade hye de beka ne sei oniminyamfo wisdom Robert Kwadwo na wodi na woda na obesi school dan ma yen obesi aresebie ma yen obetu nsuo ma yen na boa ma de hye no afiri afam o kirema opese obodo de mpuntuo eba na bato mpesu atitiriw efa homasua apomuden anafe ensuo sensem ho na bashaba dwane ade aso de bofom awa beka krom ho no o si 3 unit classroom block ade ma wonom eno achenso osanza so ko bofom wala Hassan Gambia eno wo Prisia eno mpatem ho so okwa akosi 3 unit classroom block de ma wonom eno achenso osanza afọ asoko bofom ewa wodua clinic ho so babọ no ho maden pam aba beye mechanized borehole betu abura kama de ma mabua omuso aye nsupa atimi anom emro no minyamfo age mre no ne central kasa na wo kire mi sei yamfanto omaga na de hye ni sei sana mompa wotu ye no opese wo boa na school hu sensem wo hwe school ade wa na bato mpesu aso a ebi wo ma wo hwe wo wa ni so enyi aye nsem pi opese wo boa na mofra no so fili fam omunye dan papa nhwehwe atwa hu hyiren na jam kwotena kraso matumi afili afam eno atin so kire mi sei arasabia hodo na bato mpesu aso na du ba bia nkonkan entene nyina ode boa ma materetrem eno atin sunsupa ehwa akoye den na ageke kana no so no oboma de hye mo potem wa yensupa atimi anom oniminyamfo kire mi sei sesi ameka sei efa nnua ene akade a contract be hia e de asi school no ene abura tuo ne apomuden ehwo hyehye nyina no omaye ne krado ne senti obasra de hye mo obeka krom afenso Alhassan Gambia ene awodua ewo Prisia se munyina montai contract na chi na adwumade a waye no omwa sebe ya musuku no obesi ne tentem na musu benya adwuma ye mofans be beba tena wo musu ma fili afam ene wachi nso ensupam benya bia no bibia konkan ade ba munyina China 6 million birthday na me birthday no na ma call hospitals na ma call rank of phobia na de afedem say ye de be ade a afibo ye ba ye de ani behu yes nti ye say na baka krom ye school da ho ache o he school da ye so ya am say ntwaye nti ye bra mo 3 unit classroom kon kase pa fe edumaro na na ba no school na bia wa obi free e ko no was abaka krom school da na ya hihye university bia and tabo into Qualibia. Into in the actually Cassia, maybe Bramo, and no South unit classroom. I dare put it through Timoso, Webia Mobia, and Mofa Moa, contractor na Orban, because Oba or the Manti of Oba. I never say yes, share concrete 4 days. One say, we over baby, never once will do later. To Mobuana, none of that. The ambassador house of Uncopa Town, and the one more the also na mkwanso a bakastre tini ya banti nyamara ese tini swemo momwa se hia de na ona so me ba so ye ba bo onye akodu ofa bi na waje ne contract onan se de duma project no man sakra me mama se project fufro ba ne so abakan from the all the project kwa o man ni na bo anti en den na yenko bo nti madam wase bebre ye pese ye be shia se bi onu ye se de apaso betum ten ya ko na ye de akona ko na danom nyame shira ye nyina ene nyame on shira ye nyina ne obetia ne nsembo ne pra onabo nyame shira o ene ya woti ye aye memo parliament e de ma Prisia Huni Valley abato mpesu aso ne nyamfo wisdom Robert Kwadwo ena woti ne kan na ene wachi ena ohene popo de ma de hia wanom ewo abaka krom ana afi ne na eye Kwadua ana afi so ne chiame ekiremu a wanom eda mahebadwani ase pa wana mompa watu nyame nhira ne pi na mo besere no dodode biara ya aban ede ma mpanifo a mosomo no aya mo mfa nko na ade hye nya bi mfili mfam okira ba ne saa pe ene de biada omokọ abato so mbedi nkunim na se mo anya ne saa na se ja abade mo no motena so a emiri bia ba wo ma akwasere tumi na so munya okira ma sesei omo ogidie pa ewe ndi se mo yokoro ma firi se emiri bia twoma na abeka kromo ne nyinam kane light no woma no mo de bi koe sesei nso mo ani so me sei aban beboa mempuntudwuma hodo ato ape na ka senseme no aban beboa na otumi aye okirema mahebadwane oni nyamfo wisdom Robert Kwadwo obodwumade onko so anya dwumade no so made hia
one more Prisia Huni Valley about to Empesuaso. Eya beka kuma na ebi kan no mesre se de moni akọ abeka monto ato sanse me kra no modini da hadada eya life and this is Vamos zemer na kasa iti se ne masamba na ebi sa beka no school dance na dia na kire se munye bibia da masiki mo mama na de aban de be mam se momfama ne manfo momfama na so de ma na otna so a enyo manfo no atna wo so wan ka se no atna wo so otna fa ka fe so kunya brebi enko ti mesre ade bi o de be mam se momfama o man munni so na momfama se na mudini no enka kuni enkoni mudini no so ni atija ya ka andisi na monso ya shemu fa ba masipi se ma be ama o ma bo mo di disi wa ya de dodo na de me de ye ma ho ni se NDC abeka kroma didin se he project a ye wo o man mu a am se dodo na mo na mo da se di kan light bele hu bibiri na so NDC man ni hwamo mani hwamo mo ba be mo se ye bo e kwa ni eni mo hwe he adakrope eni mani na aba be kuba ma be ya maye eni a woti ye ono ana ye wo hene awa baka krum eno no wo Prisia Huni Valley abato Empesuaso nana kodua ana fi ne chiame ena wote wonom enkan amane boi me ame wo fase Emmanuel ata na dia amane boi efra to emantemu Prisia Huni Valley abato Empesuaso ebesom yen Yantwa kasia bone sona MC ede malankwantanai Madina aya Alhaji Ibrahim Faila Fusaini akasa chemu sensa kraya bebrina anewa disuamu anutimebua ema entrepreneurship sanso aneba yesikasemu mputu anini nano etimi efrimuba na the nsemi editu jawa bro mo launches Zam Packs bottle water brand sanso anazam widows impact project anaya Alhaji Fusaini ekasa no chemu se Osho ahofama campaign no etimi afa omodi entrepreneurship and social responsibility setimi abomu na chesenene agiye papa pesan se bibia echese sanhye we ebua madisuan soso no etimi hwesa akwanya betimi abasa na ebe ya Ghana esikasem ebetimi akosro no de Enquires editor adwadifu anim ni titiru ne manim a omuye ejuma ewo Madina adwanim echiremu se omomomode asombe koso etimi asua ne ema ebetimi aboa na omudwadi omudi no ombetimi atremu sane ebe yo musikasem ebetimi akosro Ubedi ensuma wo se bottle water fe asa trust wa eno so Zam ice na menyo kwese na menhyiamo DLFM 106.9 Thinking outside the box. Be very innovative in your own style. Kakibia ubedano. Some say we move on chemi. The chief ni involve etias. We ni the bokoko. Any maya ma minima omuto juma body menkeni jenne bekoni biawa. Obiye chiwe ni ho. Nontimi ma na kwala enkosu kakra. No professor we all chemi adie way back in 2003. Oh Lagos that's it. Professor Obao, the professor Ama Edu all chemi and also do you know that even excuse my language Jebebo Movanchemi Kasa China say Ekwa but on the chair adie also do you know the importance of education even when you know about it prostitution also across city Eni ya utiye MC ede malankwantanai Madina ya Alhaji Ibrahim Faila Fusaini enwechi no hene ede Madina Zongo Abdullahi Ali Dagadu ekasaye echemu se sanhyehyɛ ye omudi abedo maya de ye ba pano wogide se beboa busuafo bebro mo so municipality nim sane ebe ya ho kyerɛ de omo so ne so ebetimi ate ayeme enije bebre se nne nyame adom ama zamai ne oma be launch bottle water
say Zam Height, such as water, and over there started. But then, Yamia na about launch bottle water, and say, I am a music people. And Adjoa over there come one. Ama any journal, I go to me say, ABA will get one. Lumba 1 series, I be approval, not only the asset to help the widows who are in need. And say, I am not here because the Nauta, a Janpapo, and the person, if you are poor, and the doctor. Eniya wuti ye ayo hene ede mama Dina Zongo ye Abdullahi Ali Dagadu enu echi ana bro mokasa ewo dwumedie na se na ye CEO ede Mazampa Company Limited Alhaji Abdul Aziz Khalid ekasa ye HM se project yi eka nhyehyɛ ya ye company no se na ebe yo betimi ahese ye mpuntudwuma asoso no ebetimi akoso ewo mpotem honom no wogidie pa so mo so mo businesses ahodo na mo ye ne beboa eye omo so omo wo Madina ne mpotem mu ne titiru ene omo omaye mre wo honom a ho kyerɛ soso edom so Young say, Ghana, businessmen, brothers, almost school, almost Mamino, Bocabre, almost Ejumano, and Tesha say, yes, then I get Mabua, Ghana, and Daniels, and I say, Ejumana, Yabua, brothers and sisters, we are on that Eniya wuti ye CEO ede Mazampa Company Limited Alhaji Abdul Aziz Khalid na ne krakramu ana director ede Mazampa Company Limited Haji Agyei Abdul Hamid echire mu se so mudwumedi omudi ade ebeboa omuso omuye kunafo sa ne ebe ye besikase mu niama hodo nso so omuso no ebeboa mo matena ye mu omuso betimi asoma no kunafo ebe Kenya yetimi be ye konsio one pack otimi konsio one pack faso na ebe basne one must let me aboa onsio oka one faso na ebe basne na aye udi aye di beboa wa bravo na every one pack now be to one cities e wo so a faso bi e wo so e di ti o ma ekunafo enti se ba ni se Eniya wuti ye director ede Mazampa Company Limited Haji Agyei Abdul Hamid na manibo ye nsem troni Elvis Kuma Samson ana de besomye ye nyina we swe na yemra mo nchen ofie ho no na adwonchere meka ne mresim ye we ne besore mebo akire de mamo na we ye sofa na men sofa asema da ho ni enka brema ntemu mankrado akrameyo me wofa ase Michael papa lo techire mi se wo hu se obi to bola ana se ni 10 bia de to gatamu a emema nsu agida yemfa video mra na yemagiska 200 Ghana cedis mona na ya adwen se adwuma no mobaye na mbeboa nso ma ye nyina ya cheche wo no na yakwaji sika na we tia wa akra na yankwa nim kra 05345019 0593406565 unso obi to bola edi agu gatamu a twan video na fa ko akra metropolitan assembly mpeni for fa video no kwa kire wo mo kama na kwaji sika majo good evening Sammy B dole ya Adjoa Agyei Christian Village achemota yentio yo mini ya jempa a good idea yes anka flood we ayo so anka ninyi na etro betwa mini ya Agyei adwuma no ubeye bi won mate medase ayemfa hanu mo majo medafo hello ofa yeah ofa fumni ofa good evening meju so ma feel brutal ya da wasani adwuma pa wo bo yenso ya dance ofa adwuma we dey obi kemene sika papa o say
Beto Kamenye Sikapa. Oh, anya bad there say ya wana tisi krum. Papa me say me number bia utimi hu obi pa. Mo akanyira e dey go gatem. O ka kan say aha wo da ha na. Aya zoom phone zoom camera no. Oni fa dey hu bajim pa. O pa obi to asoma me right. That's say Majo. Majo fa Nhyiraba. We didn't be akasa free. Nana bomoni. Dabi o pa chefe Mavis ni kaswa. Sister Mavis, kaswa hobo ko de. Pacho ayo ofa. Ya ho fedu ya me yente wa numre. Adwuma mo ba ye. Pacho ayo ofa, me ni ya agi pa ebe pa. Dakro. Ya ko to ko be the rough. Oh, ze unya ni pattern dakro bia 1000 Ghana, nyesika ketwa. Oh, enye adwuma, you improvement agasa na be. Monya wad, nyina ye mo pa. Me wafa se be na ebe 0534050199 0593406565. Unzo bi tu bola dia guga tema. Akrema yo se fabra bejiska twan video bra 200 Ghana cedis na beje dakuru winya ni pedua 10 2000 20 million wona akro no majo Nhyiraba hey wasti odobro ni janhye mo hoye go pa dum ye ho ye pa o so ai ya me adom ye tia pose bongres yentie o afeni afon ai pa se ne ma e kire din Nhyiraba ye me kan say wo say dia ko channel ono so adan no so say ube chame de nako anabeboa sa de tenen e ko no ma kamera mo bia kaye obete che kamera dia e kamera ijumaro yo mate e bia mi fo ka ti se me pe woni ba kono so ma me kamera dia me nye zunu woni ba kono nya ne me kamera dia me mate me so me da se majo ye mo shabapo me ya do na bomo me yentie o la shibi on yo ayo me poacho ubo mi din tina me se me ba so na Ghana fo na gese no yesu banya ye wom no enya kono woni obi tike mu kwa obi di eso de to kem no na wa tuachi ni abontire da me ko village me ba man onya de fu say yes me share the pa why chopie water one me we she na kan fi na fato kem na se fato bag and it is ya to abontire ba o tike se adwuma me ba o adwuma no mo ba ya na oh me yanka maye mu ya mi mbe dukwa ma akogya me mpa ani akra gata dawson wo de okwa alajo ene odo na ho nyina bebre ya akọ obenya bi wate wo pe kra kwa yi wo kwa yi a monya wad ma kyerkyere me ya no makọ mate monya sika ko hwefie ma adwo medafo hello udini ba bia kasa free Adjoa FM bi odu oh Hansin Diodo Atomic Hotel Dansoman yentie Pachon ka me papa ahadie minim da bia bola tak kotoko pa na mu chiegu isomu yo anka me papa ehu sia papa wo be ya na se anka wo be ye me ye papa na wo ka se anka de a me hu pa manu chap yeso obi na ka manu chap pepe se ene ye sha se isomu na pe so what amafobia tak wo smartphone papa ndi sha se ya adwuma wo benya sika wate o aya wo nya sika na wabọ wo yira kwamra ma sika ni bia be ka ho aya sa wo bedwa wo pa aha mo a wo be yes adwuma no mesere mo chop money no se da kuru mu nya 10 na ma oba no 500 ya kwedi dwa be ye mu kwan pewa mate ko ski wan shada mresa majo hello yeah we didn't be akasa free papa me jebu kasa free daily mana and so wa hen sa ho fe but we Bon Road. We say daily manner. Na mama na eja to no munya sire na munya bi won. Me bata. Hey, ene nyame a kire ma betena wo mate. Me bata yo. Mate, adwuma no mo be ye, yentie o. Ye be ye pa. Adwuma application bi e ni mu de ye be ye pa. Oh, da bi we de ehwe ni mu kura. Na ohia sa wode video na kokeke. No ano ye be ya mana bro. Mate, ka kira de share mo wa e daily manner sa me chia why. Yo. All right, ma jo medofo. Eja over. Wodi no bia kasa free. Ofa coffee mani. Coffee ma yentie o. Ofa ye pa ye good initiative. Coffee wo be ye bi. Oh, ofa. The cup no wa shama baby. Eno di anka ibenya be a day. Ibenya be 50. Oni ye flower sen sabro no ye friend sen bodin. Ye bro ashai ma sen suba. Gbe mi gata ni mu omotu ball agum won wofa men kan dada obi o wa sen suba ina ni ya da se
last call am la ne yemfensi se time na dia tia no so aba pa ho se mamiru ntia de musi last call am la ne yempon Accra mayor kirem se wo de ball a ego gatemu a na obi di kamla esi usu twa na odo ba e kire din majo last call odi na bia kasa free eja mi kasa fi malam senior udin media ko Mr. Kwampocho me yente wa yimri ofa we de mum de adwuma we de me but the solution is say ye chichiro oman a mpacho tie mi kakra o say ye chichiro oman a o za Ghana for ye kan sika no obi amaye kamia say sika no ye di anim kan oman nim but solution is say aka the best way no so obi build some point you baby okay see no ye hu say sa plastic rubbers ni nyoma high wa obetimi abese asesa bia into some point bia some tones bia okay sika say ye be ma nti wo be build sa bola containers asisi bia district no kaka me say kasa nyoma we nyina be fi ho instead so obi nko bi camera video from Ramaji scan from nko djuma say mo sesa wa obese say dru bia ton we no e bia 500 cedis okay yes ye kwa recycle no yeah exactly Matias and ko be say mani page mo for but o fa camera be ti obi achi na and me say ntoko be krum ha no oh ye ka sika no bia sika me da se no adwentre me say kwa malam ya menhira pa ye nyira we so na ye mfa afrefo dwumade ni fancy wo fra me fa wa emfa because ye time no ekopa na menka ma adwentre ni te o Facebook no so na ye nso so na me wa fa international DJ metena se na baba onwom free semle kopem say no nkro bebo na me wa fa se Esther betena se no wode umpemu ahoden de abrewo se ne ye pony umpemu ahoden na me wa fa se coach afane de aba na so hwe live the free obo ase na ohwe kwen obefa so aga na problem no ye betumi aso na ha adwen yi pa na mon so ga na problem ma kwa akwaje yi ni ade na Richard ahwe de aba na wo se o manyajo Nhyiraba Kwadwo ni Adjoa Agyei Sikapa de yasena adwumade ye bosom Ghana for no hwe live edi free ye gbetiesi na DJ Ghana Man Information Center ya mention adwumade ye bosom o man Ghana na kase bode mo desa no man na ye wona po bamade de kase na ode aka ho de abana ana ne kunsu Kwadwo kuro no wo say be ko be ye mfinhia be ye mienu ntam nie na I say then God has then nothing has happened. I feel sorry for Ghanaians who voted for then. Oh, I say mom. Na Tanko Muhammad dia barone de masa ko fitanku na ya block na watu onye serious kra otonton band. Sa band na kotobi, okotobi a ye nsanim, okọ no twa udi a wachi asema. Dole ya je waje dia bana wa say, o mayajo di ya kasebo oja wom solofu ni solofufui kaka diama na odi aba ede adea ena Sikapa sra na usiri eno ana makan bole na dole yaje wa kura dia wana say Sammy bi na Adjoa Agyei Sikapa hwe live edi free Christian village Achimota. Wow, this is good idea. In fact, gates ni mu nyina beti na nsenya mo cheche wono mo na mu twitwa video na beboa na dole yaje wa kura dia aba na wa say aloto boza na odi aka boni nsema no sando abeka dia aba na so manya adwo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ni Adjoa Agyei Sikapa ohwe live edi free tema free zone news no taxi angazana osande abana was saying Adjoa Agyei, in fact you are looking then gorgeous na media me look saying sad na ya mempeno mo de bana sa Adjoa look gorgeous anya hwe kura mo fa handsome nka me ho na se media ma ya say Scooby Doo enya sa ye mo fa say Sandra Beka o fa ma ya say Scooby Doo na me see afide ya chinya sa Adjoa is so gorgeous urade nyankopon wa mate medase o se ode nchia kese ye koma ye mama presra fosu odobro ni papa bi o che na numere yi na wasande abana se dia news na po Lumba super the best drinking water in Ghana and beyond papa no the 100% dia bana hansi ndio de bana waso amanyajo wafa Sammy bi ni Sikapa de yasna dwumaden so nko a yebo esom o man Ghana here live e the free atomic hotel danso man hansi ndio de DLFM news no size no so ode eba ye we akase ebo na ye dia si emusemufo ne ya Miss Mabel Entwene se mu ema yen champion Taylor e de ekopie mu e wo Facebook ana afisi wo yiti makase ebo no wonya bi ehweye sanso ana me wafa ase DJ Zigibi enso chinchim kase free mfuma dusumia nimre yi akenkanfo ye tu mienu pe edi ameje so ya wofa
or say Adjoa the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy be mounted in any bunch of banana or tafrija. Many more fast about Adjoa Agyei Sikapa. Adjoa Agyei Nyumba na di jawado for. Miss Row and can you be a behadwin because who can you be in your door for me more da? Okay, Odia mama that Lumba Sika. Sika? Yeah. Oh, so saying. Sika na ope. Sika. Ewiasima ewo Sika. Sika ya bibia. Lumba Sika. Sika. Ye ura de Adjoa Agyei Sika. Ese odi Sika samna. Won sale edin tie nti no. Enyo. Sika samna Sikana. Nipa ni Sika. O kasa, o za o kan afiba hwe otutu sa. Dan afiba ni Sika be he worship pa afiba worship wo fia. Afiba no kura wo. O worship Yesu na msa afiba de den how. Ose me ra ho se ne am so na wala pa on. Uniska me sure ho a uniska nti na wo worship sa no. Ye ura de mo fa asifu yi. Ye Adjoa Agyei. Na say afiba ni Sika e na o sore nyankopon. O su ye ni na. Ei. Sika ba no ho akire din. Oh, onkasa. Ye ura de yakopon afiba. No kura pa be na menim say afiba Sika ni ho ano so. Belinda ye me dance ni. Na be no Sika ni ho ade no so ye. Belinda de Sika ni o say awode no. Ana o yale na ne haya ne ya na enti na na wa ma no. Oniska. Kapo de kura bi ni no. Menim da. Mete say ona so mo so okoye wedding bi nti na ja. Ana wante. Sa ana menim so okoye wedding. Menim so aka kira afiba de menim de ba. Oni wan e ko ware. Wo say? Oni wan e ko ware. Nipa. Ni nim so nipa le wale. Nipa le ya pele so fi. Wo say? Nipa ni fi. Edi ni ame ya adum na mo wale wi ya bete ho asem. Aye wo fi Belinda ko wale ye nti ho hwe. Wo say? So odi kan akotu nipa no kotu ni trinsan ofie. Nti mu wi a original one do so bebo ya mane nti we ni e mkotu ni trinsan. Ye de wa ha jollof nti. Na se we ni breduane. Na se jo ye kwa ifro nya. Be na be wale. Anche. Soro ko ta maso. Adehye wo nyina moniti a. Adehye Adjoa Agyei say so hu ni se wada form na Sika da ho afa Sika na ko ne gya no maningu. Yakra mo.